kolege koji se uključe, svakako će svi dobiti snimku. Uglavnom, današnji webinar smo zamislili tako da vam predstavimo sve funkcije vezane za upravljanje testovima, vezano i za video intervjue, i za odgovore, i za pitanja neka koja ja svaki dan dobivam barem jedno takvo pitanje sa različitih strana i onda sam shvatila da stvari koje vi sami možete kao klijenti, kao korisnici sustava kontrolirati i sami možete raditi kroz sustav, da zapravo zovete nas u pomoć i da ne znate da imate neke od tih opcija. I stoga mi je bila ideja da osim nekih novih funkcija prođemo i kroz neke stare funkcije koje imamo, koje se slabo koriste, odnosno ih ja koristim nekad u vaše ime jer možda nismo dovoljno objasnili, a sad ćemo imati to snimljeno pa će svi lijepo moći naučiti. Ok, da ne bude samo ja klikam po ekranu i da vi pratite što ja radim i možda se eventualno ubacujete s pitanjima i sad se slobodno, da naglasim, ubacujete s pitanjima što god vam nije jasno ili želite dodatno objasniti, ali danas trebate dodatno pojašnjenje, ali danas su sa mnom i moje kolege, da ne budem sama, i ovo smo napravili kao jedan mali scenarij stvaranja problema, rješavanja problema i kako možemo to malo da vam bude i zanimljivije, a i da ne pričam samo ja, jer i drugi moji kolege imaju lijepu boju glasa, ne samo ja. Ok, dakle, ja sam Fanika, ja ću danas predstavljati selekciju HR, odnosno bit ću u ulozi Fanike koju zovete kad vam nešto zašteka. Bog, ja sam Ana i ja ću danas biti u vašoj ulozi, odnosno u ulozi klijenta i kojom je zapravo potrebna nekakva pomoć i oko upravljanja testova, oko nekih funkcija. Bog, evo ja sam Iva, danas ću biti u ulozi Anine kolegice. Pozdrav, ja sam Frane i danas ću biti u ulozi kandidata. Dobro, Bog, znači evo Fanika, ja već na početku imam nekakav problem. Ako se sjećaš mog natječaja za računovođu, nakon što sam filtrirala ljude, zapravo bi htjela poslati pozivnicu za kandidate. Pa evo, ako možemo vidjeti ekran. Ok, evo nema problema, samo da mi kolegica host omogući da podijelim ekran, pa ćemo krenuti sa tvojim natječajem. Ok, znači naravno sjećam se tvog natječaja, zadnji put smo objavili natječaj za računovođu. Ok, možeš mi samo molim te objasniti evo što bi točno trebali napraviti? Da, u principu ja sam filtrirala ljude i htjela bi kandidatima poslati pozivnicu za testiranje, ali tako da mi kandidati koriste računovodstveni program Synesys. Pa evo da, ovdje se vidi imamo 2 kandidata, pa me zanima kako da to onda napravim da pošaljem pozivnicu za testiranje. Ok, Ana, evo možeš sada kliknuti na ta 2 kandidata tako da ih označiš kraj slike sa kvačicom u plavom polju. I dolje na komunikaciji sa kandidatima ideš na pošalji email. Šalješ pozivnicu za online testiranje i ako možeš poslati i neke druge poruke, ali kroz skupinu možemo pozvati i ljude na testiranje. Idemo na online testiranje / video intervju, ali u tvom slučaju možemo odabrati samo testiranje, tako da video intervju isključimo. Ako bi išli korak po korak, vidimo da su na koraku 1 mail adrese kandidata, na koraku 2 jesi ti kao pošiljatelj, tvoj naziv firme, možeš učitavati neke predloške koje si prije spremala, ovo ti je naslov maila, pozivnica za testiranje, pretpostavljam da ćeš to i ostaviti. Ok, možeš si odabrati način snimanja, odnosno kontrole prilikom rješavanja. Samo odaberi si bateriju. Koju bih htjela bateriju? Može Optimal, koju sam koristila i zadnji put. Ok, dakle samo onda klikni na padajući izbornik i odaberi Optimal bateriju. Odaberi si način snimanja. Može. Zapravo mi je i najoptimalnije slikanje jer je najjednostavnije i... Super. Možemo postaviti rok za rješavanje. Hoćemo postaviti neki datum? Može, evo za tjedan dana.
Nakon što si postavila datum, možeš ponovo pročitati pozivnicu koju šalješ kandidatima, izmijeniti bilo što u bijelome i na kraju ideš na pošalji. Odlično. Evo, a mogu li sad provjeriti kome sam sve poslala? Naravno, dakle u komunikaciji sa desne strane u ekranu, tu gdje su ti bile prijave na natječaj, sada imaš ovu poruku u kojoj možeš vidjeti da si poslala pozivnicu za testiranje sa pošiljateljem, primateljem, datumom kada si poslala tu pozivnicu, koji je status poruke. Dakle, vidimo da je kandidat Frane Alajbek zaprimio ovu poruku, ali da još nije otvorio. Dakle, sve ti ovdje vidiš točno tekst koji si tom kandidatu poslala, a prije toga si imala ovu prijavu, obavijest o prijavi na natječaj. U redu. A oprosti, evo ja sam pogriješila što se tiče baterije testova, jer mi u Optimal bateriji su kognitivne matrice, a ja sam htjela nastaviti niz. Jel možemo to sada popraviti? Naravno da možemo, onda možemo maknuti bilo koje testove kandidatima i staviti testove koje želimo da kandidati riješe. S obzirom na to da smo poslali 2 pozivnice, ići ćemo na grupno uređivanje testova. Kada otvoriš ovo grupno uređivanje testova, gore u ekranu, vidjet ćeš testove koji su pridruženi ovoj skupini. Ovi testovi iz baterije Optimal vidljivi su samo kandidatima kojima si ti poslala pozivnicu za testiranje. I u ovom slučaju ti više ne želiš kognitivne matrice, 1, tako da ćemo samo na vidljiv kandidatu označiti da on više nije vidljiv kandidatu. I naravno uvijek moramo spremiti onu promjenu koju radimo na tipku spremi. Sada taj test kognitivne matrice nisu vidljivi više kandidatima kojima si poslala pozivnicu, a test izbaci uljeza i upitnik radnih vrijednosti duži im je vidljiv. U redu. A kako ćemo dodati onda test nastavi niz? Tako je. Dakle, vidiš već ovdje u samom uređivanju testova mi možemo dodavati baterije testova ili video intervjue kandidatima. Ako koristim grupno, onda ću dodati svima koji su mi u skupini. Tako da kada radimo samo za jednu osobu, to moramo napraviti individualno. Međutim, sada kada ja označim testiranje i idem na set testova, vidimo da ne možemo odabrati samo matrice, nego bi već morali odabrati cijelu bateriju. Međutim, imamo opciju upravljanja baterijama, tako da ovo trenutno nećemo koristiti, nego idemo na link sa lijeve strane, upravljanje testovima, i tu ćemo kreirati novu bateriju. Sada kada si to otvorila, na koraku 1 klikneš na padajući izbornik i odabereš dodaj novi set testova. Kako ćemo nazvati taj set? Moramo napisati neki naziv. Može samo nastavi niz jer će mi to biti jedni test onda. Evo ga. Ok. Korak 3 ne moraš ispunjavati, to može ostati kako je. I na koraku 4 odabereš test nastavi niz koji ćeš spremiti u tu bateriju. Vidiš da ovdje možeš odabrati bilo koje od naših testova i kreirati bateriju u kombinaciji naših, ali i u kombinaciji testova naših partnera. Stavili smo vam ovu napomenu da znate da se dodatno naplaćuje, ali uvijek možeš kombinirati i naše sa njihovima, tako da ne moraš slati posebno, nego možeš imati sve što koristiš u jednoj bateriji. Tebi je sada potreban samo test nastavi niz, stoga ćemo ovu bateriju spremiti. Dobro, jel možemo onda sada poslati samo taj nastavi niz? Ok, dakle nećemo ga slati posebno, nego ćemo ga samo pridružiti u profilu kandidata, vratiš se na skupinu testiranja, uđeš u svoj natječaj i kandidatima kojima si poslala pozivnicu za testiranje možeš otići na opciju testova dodavanja uređivanja i svakom pojedinačno dodati test. Dakle, otvorim tu opciju. I sada ćemo kandidatu Frani dodati testiranje i dodat ćemo bateriju
nastavi niz. Znači ovu koju smo sada kreirali. Može. Ona će biti uvijek vidljiva sa bilo kojeg mjesta kada budeš slala pozivnicu za testiranje. Naravno, ovo ćemo pospremati. Okay. Hoćemo opet staviti kontrolu. Može slikanje, tako mi je preglednije. Ok, evo vidiš sad ovdje, Ana, kognitivne matrice za Franu nisu vidljive u profilu jer smo to promijenili na grupnom uređivanju testova. Ok, spremit ću ovu promjenu slikanja. I Frani je sada pridružen ovaj test i on ga može rješavati iz svog profila. S obzirom na to da imamo dva kandidata, moramo i drugom kandidatu kojem smo poslali pozivnicu također urediti testove, tako da idemo na kandidatkinju Ivu, otvorimo njezino uređivanje testova, opet odaberemo testiranje, dodajemo bateriju nastavi niz, spremamo promjenu i dodajemo kontrolu prilikom rješavanja testa. Vidiš, opet njoj isto nije vidljiv ovaj test kognitivne matrice koju smo izbacili. I idemo na spremu. I sada kandidatkinja kada uđe u svoj profil vidjet će ova 3 testa i oni će imati kontrolu slikanja prilikom rješavanja testa. Dobro. Okay. Dobro. Pozdrav. Zbog tehničkih problema mi je prekinuo test dok sam rješavao, pa sam vam poslao zahtjev za ponovno rješavanje testa. Dobro, Fanika, da, ja sam isto vidjela ta zahtjev, pa me zanima kako da to riješim i što zapravo znači to ponovno rješavanje. Ok, dakle kada kandidat pokrene test i ako stvarno dođe do neke fizičkog prekida testa, da je zatvoren preglednik, da je kandidat ostao bez interneta ili da je, na primjer, stisnuo strelicu nazad, refrešao stranicu, zatvorio nekako, znači da se baš nešto tehnički dogodilo, kandidati uvijek mogu poslati zahtjev za ponovno rješavanje. S obzirom na to da smo mi statistički izračunali kako to ide, kada se prvi puta pošalje zahtjev za ponovno rješavanje, a taj zahtjev se automatski odobrava i nikoga ne opterećujemo previše sa tom informacijom, kandidat pošalje, refreša stranicu, osvježi ju i ponovo može rješavati taj test. Međutim, ako se to ponovi drugi puta, pa treći puta, tada mu neko fizički mora odobriti taj test ili u većini slučajeva ja to radim, ali vi to možete napraviti sami odlučiti kao klijent hoćete li odobriti test ili nećete. Tako da, Ana, opet možeš ići na uređivanje testova kod pojedinačnog kandidata. Dakle, nama se javio kandidat Frane da želi odobrenje zahtjeva za ponovno rješavanje. I opet ideš na testove, dodaj i uredi. Vidiš, sada je on prekinuo test, izbaci uljeza S. Broj pokušaja je 1, dakle ne može, već je u jednom odobreno. I sada možemo odobriti taj zahtjev za ponovno rješavanje. Samo mu je već to neko odobrio, koliko mi se čini, od kolega negdje je taj zahtjev odobren. Franja, možeš probati ponovo pokrenuti test kako bi dobili tu opciju ponovnog rješavanja testa? Evo samo malo da ispunim ove uvjete. Samo trenutak. Sad ću ja poslati ponovno zahtjev. I kada Frane pošalje taj zahtjev, vidjet ćemo da će se pojaviti nova tipka za odobravanje tog zahtjeva.
zahtjeva. Znači ja to mogu napraviti iz svog profila kao administrator kad me Evo, vi možeš zovete. osvježiti. Kada me vi zovete, ali možete to napraviti sami. Evo, vidimo sada da je on ponovo tražio taj zahtjev za rješavanje. Vi znate koliko puta je kandidat to zatražio. Ovo je jako, jako rijedak slučaj kad se dogodi da kandidat po 4 puta pošalje zahtjev, onda se možete zapitati jel mu stvarno treba ili su stvarno tehnički problemi ili je nešto drugo u pitanju. Dakle, ako uglavnom se svi klijenti odluče za odobravanje tog drugog zahtjeva i onda ja samo stisnem odobri i to je poslano. U ovom slučaju kandidat automatski dobiva obavijest putem maila da mu je taj zahtjev odobren i da sada može pristupiti rješavanju testa. Ok. Dobro, vratit ćemo se nazad na skupinu. Evo, Ana, ako imaš još kakvih pitanja, možemo proći još neke stvari. Dobro, je li on sad dobije automatsku poruku vezano za to ako sam promijenila, to je omogućila mu uvjete za kameru? Je, tako je. Dakle, on je sada kada si mu odobrila zahtjev za ponovno rješavanje, dobio automatsku poruku da može pristupiti tom testu. Pozdrav, Dobro. ja se ispričavam. Još jednom Frane ovdje. Danas nije moj dan nikako. Pokvarila mi se kamera prilikom rješavanja, a vidim da je istekao rok za rješavanje. Mogu li ja pristupiti testu bez kamere i dobiti novi rok za testiranje? Fanika, ja bi mu mogla dati još jedan dan, ali ako je test ličnosti možemo maknuti kameru. Kako onda mogu naći tog kandidata ako sam recimo sad bi ga probala potražiti? Aha. Ok, dakle imaš opciju traži kandidate gdje možeš pretražiti kandidate prema imenu, prezimenu, mail adresi, pa čak prema nekim svojim bilješkama ili ocjenama koje si davala kandidatu. Sada nam se javio kandidat Frane. Upišemo Frane, idemo na traži. I dobila si u podnožju kandidate koji se zovu Frane. Ideš na opciju skupine testiranja. Kada uđeš u skupinu, opet možeš pretražiti kandidate u vrhu Frane i dobili smo Franu. Kako bi mu maknuli kameru i kako bi mu produžili rok za rješavanje, opet idemo na opciju testovi, dodaj i uredi. Ulazimo u tu opciju. I vidiš, na dnu imamo vremenski rok za rješavanje testova. Dakle, ovo nije samo za postavljanje vremenskog roka, pa će imati do tog roka, nego mi njega možemo uvijek izmijeniti i na taj način produžiti rok za rješavanje. Stavili smo do 27. možemo produžiti za jedan dan do 28. I svi testovi koje kandidat nije riješio će moći do ovog novog datuma riješiti, odnosno pristupiti tim testovima. Okay. Napravili smo tu promjenu i možemo maknuti slikanje, odnosno promijeniti to na snimanje ili jednostavno staviti ne, kako bi kandidat mogao pristupiti tom testu. Idemo na spremi i ove promjene su spremljene. Dakle, imamo novi datum roka rješavanja i upitnik ličnosti, više nema kontrolu snimanja. Dobro, je li to znači da je ponovno sada dobio automatsku poruku da može rješavati test? U ovom slučaju, kada su ovakve promjene, ne dobiva se automatska poruka za rješavanje, odnosno za napravljene promjene, već to možemo napraviti sami, tako da označimo tog kandidata na kojem smo napravili promjene. Idemo na dnu skupine na komunikaciju s kandidatima. Pošalji e-mail, odnosno pošalji poruku. Možemo nazvati tu poruku kao odgovor na... Ili možeš uzeti naslov iz maila koji je kandidat sam stavio i složiti poruku. Poštovani, produžen vam je.
I uklonjena je kamera. Super. Možeš staviti neki svoj potpis i poslati tu poruku. I kandidat je sad primio poruku da si ti napravila ove promjene. U redu, a ako recimo ne želim maknuti nadzor, mogu li ja kandidatu sugerirati da riješi testove s nekog drugog uređaja možda? Tako je, ukoliko neki klijenti ne žele micati nadzor, na primjer ne želim ni ja sa kognitivnih testova micati nadzor, želim biti sigurna da je osoba riješila, onda uvijek sugeriramo da probaju pristupiti s nekog drugog uređaja ili čak s nekog drugog preglednika, jer se zna dogoditi da na nekom pregledniku oni zablokiraju korištenje kamere, pa onda mi u sustavu, odnosno u profilu kandidata ih navedemo na to da prate upute kako se odobrava kamera. Ili ako na uređaju nemaju kameru, da onda riješe sa mobilnog uređaja i to redovito znaju reći kao da ne žele. Mislim, redovito ako se neko žali, onda mi zapravo sugeriramo da na mobitelu vjerojatno ima kameru i onda kandidati bez problema riješe testove preko mobitela. Što se tiče testova ličnosti, pogotovo nije problem na mobitelu rješavati jer je vrlo responsivan ekran i lako se može odgovarati na pitanja. U redu. Puno ti hvala, Fanika. Evo imam još neka pitanja. Znači, ja sam kandidatima poslala poziv za video odgovor, pa sad mogla sam izabrati zadani test pitanja, ali mene zanima da li ja mogu postaviti neka svoja pitanja. Znači, Naravno, znači prilikom slanja pozivnice si već vidjela da možeš birati baterije za video odgovore. Možemo kreirati svoje baterije, znači možeš sama kreirati, odeš na set pitanja za intervju u izborniku. Na ovoj opciji možeš kreirati svoja pitanja i možeš kreirati svoje testove. Svoje setove. Prije nego što kreiraš set, moraš unijeti pitanje koje želiš pitati kandidata. Na koraku 4 prvo uneseš, znači to svoje pitanje, na primjer koje pitanje bih htjela postaviti. Evo recimo što vas motivira da radite u našoj firmi? Dobro, sad idi na dodaj novo pitanje. I vidiš sad gore, pitanje ti se dodalo, što vas motivira da radite u našoj firmi. Kako bi ga upotrijebila u bateriji, na koraku 1 ideš na novi set pitanja, upišeš naziv tog seta, možeš staviti što god želiš. I sad kad si napisala naziv tog seta pitanja, moraš odabrati pitanja za video intervju, a možeš odabrati i pitanja za usmeni intervju koja želiš pitati kandidata. Pretpostavljam da za video želiš pitati što vas motivira u firmi, onda samo označiš kvačicom kraj tog pitanja za video intervju. Možeš označiti još neka pitanja ispod, maksimalno ti je 5 pitanja na video odgovorima, a na usmenom intervju možeš odabrati koliko god pitanja hoćeš, pa evo znači sad odmah neka pitanja. Može, evo hvala ti. Kada si odabrala, ideš na spremi set pitanja. Svako novo pitanje koje ti dodaš, ono će ti biti na vrhu, tako da ga ne moraš tražiti. Sad mi imamo tvoj set pitanja koji si nazvala moj set. Njega ćeš moći koristiti bilo kada, dakle prilikom slanja pozivnice ili prilikom usmenog intervjua. Poslaćeš pozivnicu tako da se vratiš u skupinu testiranja. Dakle, opet označiš kandidate kojima želiš poslati ovu pozivnicu. Ideš na dno u komunikaciju sa kandidatima i ideš na pozivnica za
testiranje, odnosno video intervjuiranje. Dakle, ovdje ne koristiš opciju dodavanja onog seta pitanja za video intervju ako oni nisu već imali tu pozivnicu prije, jer onda oni neće dobiti obavijest. Zbog toga smo morali slati. Možeš im dodati, ali im onda moraš poslati. A ovako oni automatski prime mail. Dakle, sad u ovom slučaju na koraku 6 mičeš testiranje, a za video intervjue odabireš svoj set. Vidiš, on ti se i prvi ponudio tu. Možeš im ponovo postaviti rok da snimete video intervjue i na kraju ideš na pošalju. U redu, puno hvala. A što je s onda s pitanjima uživo? Aha, znači, ta pitanja su ti sada na ovom obrascu za pitanja i odgovora. Zadnji puta smo bili zvali kandidate da nam dođu na intervju uživo, ono grupno, da sami biraju svoje termine. Kad su ti došli na te termine, kad ti dođu, možeš otvoriti taj obrazac i set pitanja za intervju, odabereš moj set. Ok, i dakle tu unosiš pitanja i odgovore i ideš samo na spremi kada si obavila intervju. I onda imaš sve na jednom mjestu pregledno. Sve što si upisala u intervju, to će ti se pokazati dolje ispod, i kad klikneš na ime i prezime, ispod informacija iz obrasca koje smo zadnji puta radili. Okay. Puno hvala. Pozdrav, evo Iva Sofija je, Ana, mene zanima kako ja mogu vidjeti kandidate koji si ti testirala? Se tu čuje? Monika, može li moja kolegica isto sustavu da zajedno radimo na snimku? Naravno, dakle ti njoj sama možeš kreirati korisničke podatke i dati joj pristup sustavu. Tako da ideš na opciju na ime svoje firme, ideš na uredi podatke i sama možeš ovdje, vidiš, mijenjati neke opcije vezane za sustav i kandidate. Kako bi dodala novo korisničko ime, klikneš na ovo svoje koje već postoji i ideš na opciju dodaj novo korisničko ime u padajućem izborniku. Moraš upisati njezinu mail adresu. Možeš odabrati njezinu ulogu. Klijent master ima isti pristup sustavu kao i Tijana. Klijent psiholog ima isti pristup sustavu kao i ti master, međutim ne može kreirati nova korisnička imena. Dakle, on može imati puni pristup sustavu bez mogućnosti kreiranja ovoga što ti sada radiš. Klijent bez rezultata anketa može sama kreirati nekom za kog, ako si provela anketiranje, da ne vidi te ankete. Imamo rezultate za nepsihologe, dakle na mjestu gdje si vidiš svoj PDF izvještaj sa grafovima, ovaj profil će vidjeti neki rezime rezultata u tekstualnom obliku koji je puno prilagođeniji nekom laičkom pristupu, da nema puno brojkica i nekih naziva psiholoških koji ljudi ne razumiju. I možeš kreirati profil bez rezultata testiranja. Dakle, njima je zablokirana opcija otvaranja izvještaja, bilo u Excelu ili bilo u PDF-u, oni mogu samo pregledavati kandidate. Za kolegicu Ivu Sofiju koju bi ti voljela profil napraviti, samo odabereš. Dobro, evo može klijent psiholog, moja kolegica je psihologinja, pa onda neka ima pristup sami. Ok, moraš kreirati novo korisničko ime. Može Iva Sofija. Ok, staviš njezino ime, prezime. Ili možete tu samo staviti imena ili neki stave samo nadimak, tako da znaju ko su kasnije. I kreiraš joj lozinku.
ona tu lozinku može izmijeniti. Tako da ako staviš nešto jednostavno, sugeriraš joj nek si sama promijeni lozinku da ima svoj vlastiti pristup. Naravno, spremiš promjenu i sada kolegicino korisničko ime je ovdje i ona može se logirati u sustav i pristupiti kandidatima. Odlično. Dobro, evo ja sada imam pristup i mogu vidjeti kandidate. Samo čas. Dobro, onda sada možemo zapravo obje komentirati. Tako je, znači ovdje sada možete stavljati svoje komentare i skupa donijeti neku odluku o kandidatu. Ok, evo ga. Znači kolegica Iva Sofija je dala svoj komentar na kandidata, ona taj komentar može izmijeniti. Ana, možeš i ti ići na dodaj i uredi i možeš dodati svoj komentar. Dati neku ocjenu kandidatu, ovo smo stavili ovako simpatično da ne bude dosadno da ima neke rukice. Možemo odabrati svoju ocjenu za kandidata i spremiš. Naravno, kada opet odeš na dodaj i uredi, možeš urediti svoj komentar tako da se ono ne slaže jedno ispod drugoga, nego da svatko ima svoj komentar u koji može uređivati i mijenjati, da ne bude jedan dugački razgovor, nego da bude sve na jednom mjestu. Dobro, Fanika, imam još jedno pitanje. Znam da ste spominjali da imate dvostruke norme. Jel mogu ja to nekako promijeniti? Tako je, Iva. Dakle, imamo dvostruke norme na nekim od testova. Možeš to promijeniti da ideš opet na uređivanje testova, bilo na grupno ili na pojedinačno. Ako želiš vidjeti samo neku promjenu koja se dogodi u profilu na jednom kandidatu, ideš na pojedinačno uređivanje testova. Ovo normu kad mijenjaš, ne mijenjaš ju za stalno i ne mijenjaš ju tako da će ti se ona skroz upotrebljavati ili na tom kandidatu ili na nekim drugima, nego samo da vidiš kako funkcionira s jednom, kako s drugom i normu uvijek možeš vratiti u početnu. Nama je početna norma u sustavu, dakle selekcijska norma. Idemo na testove, dodaj i uredi. I vidiš da test izbaci uljeza, mi imamo dvostruku normu, odnosno normu za selekciju i normu za populaciju. Sve informacije vezane za ovo normiranje postoje u priručnicima, tako da to ti možeš pogledati u priručnicima. A kada staviš populacija i odeš na spremi, zapravo na izvještaju će ti se promijeniti te vrijednost, odnosno normativna skupina s kojom uspoređuješ kandidata. Možeš ti tako vratiti na selekciju, spremiš i ponovo otvoriš PDF izvještaj i vidjet ćeš promjenu u te vrijednosti na tom testu za koji si mijenjala. Za sad imamo to na izbaci uljeza S i dvostruku normu imamo na upitniku radne savjesnosti i stabilnosti, zato što su nam to bili kraći testovi koje smo mogli primjenjivati u medicini rada, gdje smo imali dovoljno veliki uzorak kandidata koji može predstavljati populacijski uzorak. Svi ostali testovi su normirani na selekcijskim uzorcima. Dobro, hvala. Previše informacija. Sad ću trebati malo obraditi, ali puno hvala. Mislim da sad možemo puno lakše zapravo razviti kroz različite funkcije onda sustava. Super, drago mi je da sam vam pomogla. Ako neko ima još nekakvih pitanja, ako ih nešto zanima, može slobodno pitati. Nadam se da će biti ovo informativno i za ostale i da će se znati bolje služiti sustavom i funkcijama koje smo danas pokazali. Naravno, ima vjerojatno tu još nekih funkcija koje možda nismo još trenutno pokazali, ali
možemo, ako imate bilo kakvo pitanje, možemo proći još jednom. Ok, dobro, ništa, to je to. Ako nemate nikakvih dodatnih komentara ili nešto, nećemo vas onda više zadržavati, snimku ćemo poslati. Puno smo sad informacija iznijeli, tako da si uvijek možete vratiti snimku i naravno uvijek možete nazvati mene, tu sam. Tu sam i dalje, neću nigdje otići. I ne pokušavam vas se riješiti, nego vam pokušavam ubrzati rad da ne morate svaki put na telefon, jer nisam ni ja uvijek dostupna. Ok, to je ekipa, hvala puno, hvala mojim kolegama što nisam bila sama. Hvala vam svima. Da. Puno sreće i vidimo se u sljedećem webinaru. Nadamo se da ćemo uspjeti dovući jednog gosta kojeg smo planirali, ali ćete sve znati na vrijeme. Hvala. Pozdrav. Ženja. Bog. Bok. Pozdrav! Pozdrav.